kitapxana, Sadi kitapxana Karaçay şaharını bu canlarını ayamayın işleyen kızlar cıllabla razıma sizge razı oluruz. Bizge gelip Baydımat'ta 100 yıldan artık yaşar. Biz de kapçıklar olup Baydımat Kastırı'ya çay gelip Allah kıyılsın. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeme var ki aman neyse. Niye tatlıdı bu? Sen ne geçsin? Benim lezzet etti bu. Var. Aşağı mı? Yemeğe gerekti de. O var. Sustam kadar. O. Ama ölçekçe. Alay şu. Terras. Fasulye de çok şey. O var ki tıkımda duruyordu. İnanma. Olay koytursun fasulyeyi de içelim. Nene Saybir'e gideceğiz zamanında. Babakan çıkıyor zamanında. Tortlayı getiremedi. İyi de malinka bir şey var. Торта, орехная крошка варит. Как подавилась, те кушала ее. Oo, ne hayır. Если götürmüyor. Нет. Kalay eskisi sen. Просто yüreğinde singen de. 3 tort etkini, ulu, nene, saman. Что-то помнишь, что Amina'nın kalsın, çakarganın da gitseydi. Sonra o gün uçtu insansaydı. No, Baydımat da bakan çıkıyor. Bunlar выступали. Bir gün Mavlay olma, o saatte otelde su koydu, su çelekle su kaynatan kompot olamancı oladı. 90 или какие-то годы были. Хорошо, там хорошо. Вот топ и эти воды, потом еще были рулетики. Sonra это подавилась, ореха крошка была. Beyinke. Sırtından babam. Bu kız babam saat tarihini çıtıp koysa da çık oldu. Sağlar. Bir gün bulayga kelmesem, evlilik olurum değilse de Granada Ruşhan ile приятности были. Amina'nın klasına gidiyor. Alay поблагодарила она. Ötmekle al raya. Свежий хлеб. Da. Allah razı olsun. Tüvey sıkamandacılığı. Kitapxanada kızlar. Bu okuyucular, bu internet boğalı, bu telefonlar boğalı. Az olur mu подписчикleriniz? Kalay değilsin. Нет, нормально. Kelime. Родители сами приводят, потому что telefon, planşet, gözlerine ortaya zaman bulmadı. Живой kitap noktaları gibi kök soğan sevgileri biz Okuvan sevgileri. Maşallah, maşallah. Самый главный талант любви. Allah kelime. Allah kelime. Şurası da kelime. Maşallah. Kalay kitaplarını sevgili kalay. Направление. Романтика, война, кадам природа. Ол тематикасы большинство қайсыжаны болып тұрады. Шалурная программа В обязательно. основном. Школда хастима götürüyor. Аням келем. Ну, В природа, основном родина. художественная Нет, литература. фантастика, да, ведь Современная фантастика, художественная литература, военная литература. познавательно. Очень много детей спрашивают энциклопедии. Детские Машалlah. энциклопедия, чечкадан нашла. Космос музейный позавчера сидели девочки. тут Динозавры пользуются О. успехом. Очень. Лошади, Kosmos собаки. uçardan değil alımlar. Ну, не знаю, но главное, что девочки спрашивали космос на астрономию. Правильно, экмек нашел свежий хлеб. Жарат Махмуд, не ты сарай. Ой, kötü. Kesin yapmıyorsun. Niye naşar gelmiyor dedim. Bize Katarga'da turgan bir naşama turganımız hiç bizde. Bir gün boşlar Allah. Alay.
Yaşamazlar, aşağı boşa kızlar. Aşağı kız ne yaşamayız? Bunu aşağıda gerek. Да. Bunu aşağıda gerek. Мгм. Не всегда же делаем. Делаем, но его bir kere kesip başlayırsa hiç yaştığını kelmeyi Ну, я не купец купил. Soğan olmuş mu? Uzun. Интернетте иkinci bir saatte стреляться читать или стало очень много. Особенно в летний период. Самовар olsa sadece. Kalay gibi. Yaşam kalay gibi. Artık sizde Kafkas'ta, bizim Tuz'da, tavla, sular, gün, ay, yıldızlar. Anı görmeyecek yaşayanlar kalay bir adam var. Многие удивляются. Soğuk küset yaşayanlar var. Soğuk küset. Eşkıya çarpı önemelerinin küresiz kökte yıldızlarına. Körme geliyor var. Ançun aytım ben. Başlıklara da yıldızını redbe körüyor. Hı. Körsen körü çünkü buradan çarpı kalay kilometrin barazı. Ya. Yıldızlar karar çünkü. Göremiz. Yıldızlara karar için bir talay kilometrini varıp ulu şaharlardan, şahardan çıkıp alay karayla ayğa, yıldızlara. Bizde o Kafkas'da tavuğa örlesen kolunu uzatıp ayğa da çıkıyorsa. Vallahi menak olmalıydı. Ay, like Райская вещь. Da, rayska. Bir kere elimizden de Kırgızistan'da eşik anla çıkama da bir süyüm kökke karap dururga. Karasam ay tüz ocakka vallahi ocağımızga nimi türüyedi. Nasıl ucaz benim tamam ocakka elini baydım. Şehirde de malay körünmeli. Ay ma bu kudret ma bu alam ma bu Allah çarafan dünya kalay sevdi kızlar. İyi bir kavim adamla anlamayla ma bu felaketini, bu ayrılıkını, bu yaşamını, kısalığın aytırga izlemeymen. Kalaysa da tabiatını saklay bilmeydi. Küydüreldi. Suğa batırarlar. Aşağı bir çıkma ve koyup keterle bu lezzetlerin işini. Kalaysa da tatsızdı. Культура нужна везде. Sen ne zaman canım işleyse bir anlatın da bir kere. Malayda ne olur salayda? Ne? Малайда честно трудно. Ага. Карточкаларны заполнять это трудно. Kartaçki. Ne zaman kartaçkalar? Да, келген сәбилерін заполнить. Bu отдельно? Читальный зал, конечно, абонемент, читальный зал. Книга алат да аннан телефонда. Aa, Yalanlar. Araya da böyle yok dedi. Читальный залда олтуруп 1 сағат мы, 10 минут мы, пол обеда мы, до обеда, после обеда, целый күн мы олтуруп читальный залда okuyla. Sena bu konkret işinin bir ayet ne tese bulağa karavulmusa tamada bul. O se bir ayet. Karavul türmeme. Kim Nu gene oynamadı. kereyesen tart verin. O karavçu Kim gene karavçuma de karavul deme de karavçuma de karavçu. Neyim mesela? Maşallah maşallah. Ee, Bir kalır kalay oldu. işte. Balina. İyi ki bizi iyi mi ama sabile satın algan cirde de sabile satın algan cirde de tüveşki. Asya Malgani. Sen kidigen asma o 40 yıl işledin ne? Даже больше. Ой, это ничего. 76, да? 40. 50. Niye сколько? 50 лет. Машаллах. А сена? Sen de уже kalıyor, уже kesik var stajı. 20 çok başarılı. Maşallah. 20 oldu falan. Мне да, где-то 43-44 стаж работаю, общий стаж работаю. По библиотекам, да? Нет, библиотека да где-то он жил. А раньше где работала? 22 года в налоговой. Забыла! Она меня всегда налог давай, налог давай, налог давай, девам Ясли сад, солнышко, да, он и гижилым. Фу, машаллах, машаллах, машаллах. Maşallah. Şöyle kızlar.
Ma bu şaharımız ayrıdan ayrı bulup barada köreste kaydan ayrılap senin uluçuk başlagan edi. Başkalar da ente ma bardırala, ma bu jollarını da ayrı etip, panarlarını da canından canırtıp, o soluğan çegetlem deyimi, parkta da ayrı etip, parkını da kaydan ma nezat etlisi süyegiz en birinci mabla ente nezat bir bek gerekli zatlar. Bu Seni yolları kö- boşa salın. Sen yolunu boşalsalar sen ha. Kirsizlik olanladı. Во-первых, действительно, кирсizlik и Tükendi bizde direkten ayrılasalar. Tükençliği. Eştens tükençliği. Kesigiz ma kalaytayım администрациядан келip siz bilmesiniz kesigiz arıçukçu yatırız на протяжении 2-3 метров в окружении вашей торговой точки. Алайта? bizde bitmegen gokka joktu. Я бы так хотела немного Цветы. гоккала. Ведь было же время, утопал Карачаевск. Да, было. Да. Yeter biz entemiz. Fantanga da kullandım. Endi cırlı fantanda boğandı, цветной boyalı fantanda boğandı. Ana aytkaным, o ploşet neçe jıl har kelgenler bir zat ete, endi tamam boldu. Abili kuanalla da kuanalla barıp Да, soğuyla. да. Rahatlık bolsun yurtumuzda. Стадионunu bir etseler de. O stadion atıldım da işlemiyor çocuk. Вовсю идет строительство. А Низат, он же был. Ну, ремонт. Требования. Манда шахар Город бутылында. Напа. Машалла. Тоқта қалай айтады сейчас? Саулық. Allah sağlık versin sizге de. Hayda. Sulu sofraydı. Şöyle. Aşamadınız, yaratmadınız. Evet, edebilirim de işini. Так что, Şeker gerek mi? tam adamız ne kaydadı? Kayı sözgeni kelkendi. Aytkan egizde, erkime uçkandı. Da adet gerek. Allah rahmet etsin, yetersin. Gerçi bu torçuktan fırka olsun. Ben Aşağısı boşa, sen okan. bunu уже silmem. Ben bunu uyuma alıp getirdim. Bunu yaşadım, bunu uyuma alıp getirdim. Çıkarayım da yeter. Yararı boşa alsaks. Yepyeni. Alma keskeneyiz. Aa, öyle güzel. O değil. Men elden bir türlü bolgan mandan da biliyiz kızlar. Közüm körse tavukmu olmak, oyun tartkaların malını işini. Yaşamayayım. Sonra halacılıkta salındım. Bir yık mı öttü? Bu olmalı dedi, ne bitmeyeyim. Aşağı kırdım ha, salparıma. Közüme köründürse aşağı almayayım. Ne bilmiyorum. Ne ben? Annem Moskva'da yaşarken annem követ satıp alak istedim. Annem sürekleri var. O süreklerini minge kalat. Annem yetelim. Anne gelirse kalat et. Bizge kalat etsen Mamluka sabah etmek Так ты, у меня, знаю, чтец прекрасный, если нет чуть бы назму. Давай да, надо обязательно стихи прочитать. Девочка. Вот надо как раз угостить еду удачную. Можно у вас печать поставить? можно. Это они идут с этими листочками. Уже 11 Надо читать список перегляда школы. Давай почти стихотворим туда повернись. Нет. Стихотворим. Давай вспоминай, какую. Это великий чтец Раиса Чумаева. Давай. Чуть-чуть туда повернись. Все, уважение к зрителям. Да. Мы же не одни нас смотрят. Я чуть-чуть поверну, чуть-чуть Марбру. Давай читай стихи.
Sen de Karaçeçe diyorsun. Ben de bilmem ne kadar şey. Karaçeçe. Oruç'e. Да. Чтец. На самом деле она вот профессиональный чтец. Финансовый работник, или как это правильно, финансовый работник был? Два образования. Два образования. Финансы и Педагогическое. педагогика. Кекик. Начинай. Так. Куда меня тащит? Şimdi ayda. Мой зуб, что ли? Коробка полетела. Ne baydım hadi. Тишли Абдрахман Тери. Нет, эти тишли плей ними. Давай, давай. Люди ждут, когда великая Раиса будет читать стихи. Да. Так, не знаю, подойдет, не подойдет. Подойдет, все Да. подойдет. Да. С твоих уст все подойдет. Не ведаю восстать или покориться, нет Ага. смелости ни жить, ни умереть. Мне близок Бог, хочу молиться, хочу любви, но не могу любить. Я к солнцу руки простираю, я вижу полог бледных облаков. Мне кажется, что истину я знаю, но только для нее не знаю слов. Глубокий. Машала, да. Очень молодец. Наизусть знаешь стихи? Хоть один. Хоть маленькое четверостишее. Нет? Ama Hayam'ın день рождения собой, да, в июне. Нет. Конец мая. Конец мая. И что ты сделала, написала? Я не написала, А, я его читаешь? просто рубаи его. И ждем Да. несколько. Несколько, да. Арвру. Сокровенною тайной я с тобой поделюсь. Вдруг в словах и залью свою нежность и грусть. Я во прахе с любовью, я к тебе растворюсь. Из земли я с любовью, я к тебе поднимусь. Молодцы. Знамение да sorulur. Endişeni Низат мені. o şekilde. Низат, мен назму айталып мен сорула беріңіз жашаудың үстінде мен де айта келірмін. Ценности қайдан тойсын Низат дейсеңіз де мен айта келірмін. Kalayıp zaten niye zatmıyorsun işleyse. Tüne çıkıyorsa neyse Ha, de. Жир кітабының функциялары да шығара тұрама на профессиональном уровне. Бұрын заманда ноталар салған қайдам компьютерлі болмағалы қол бұзыла жазып мен Фатима Токова, Рима Уртабаева, Светлана Скоробогатова ұрлық қиылдықта шығарған ем. Ол бірінші кітапны кел жырлайық дегенмен. Енді ол Сабилеге аталған жыр кітапны профессиональный уровеньде шығара тұрама. Функциялары бар, левый рука, левый. Köyçülerinde. Оғай Сабилеге аталған. Sabiye'ye. Сүймеклік жырлар Çok Енді iyi. кел жырлайық деген еді. Енді келіңіз башқа түрлі бір айтыңыз қалай айтайын. Кел жырлайық уже қарт болған жырлай қарт болды. Sadece bulamamış. Там она о родине, жұртның сүннен, ананың сүннен, атаның сүннен сәбиге ұлыға да. Қалай, бұлай бір ат керек еді. Мен кесім жете алмайды. Çürek, çürtüle или что. Onun бар да, жүрегім жыр жілтелері, менің кітабым бар. Жүрегім жыр жілтелері деп кітап шығарғанма. Башқа. Anne satayla. Yaşamlı çırları gibi. Мұсаршы етсеңіз айтырсыз. Да, надо подумать. Сор сен де не за сор. Сол олай сорды сен, а? Сен де қазір ет сору. Вы знаете, просто душу теребит подрастающее поколение, там, поэт-писатель, нет ты Джокту. Почему Жоқ Нұрды. мало? Джок Нұрды. Джок Нұрды. Алайды. Білемісіз не үшінді? Фахмлы жазушылар да, назмучылар да көптілер. Kitap çıkaralım, қиынды.
жазама дегенде малай мениче инанып түйсем bir gün bir gece bir 20 kitaplığım olur Sabilege Ululağa dep de malay jıllabla jiyip turganım. Nence prezident avuştu, nence tamada boldu, çıkara almayma. Sen biri barat da çıkaralat, kalaysa da küç tabıp, jol tabıp, çıkar sağ kalsın ala da çıkargan adamlar. Sabi jırla çok nurunda, sabi kitapla çok nurunda ne terge kerekti. Sabile bile ustazlar встречала, tübeşle etip ma nazmıçularla bibliotekarşanında çakırıp, bibliotekada kitaphanada işlegenlerinde çakırıp, nazmıçını da çakırıp, cırçını da çakırıp, yılda bir kere tül, 3 yıktar pitiletkada bir kere tül, iyik sayın bir saatini adamlağa, cılı kelgen adamlarda tüverge bir kaparaytığız ma yaşaudan dep adetlerini düşünün. Çok dolu işlemeyli. Kuru kağıt, это сделать, вот это. Все, kuru kağıt iş. Ustazlarını da kağıt iş. Tam ustazlarını başlarına bakacak. Çocuklarla kuru kağıt yazıştırılır. Sabilege bir alıp satıpsın. Berge zaman tapmak istiyordu. Ma eşittiğiniz mi? Sabilege bir alıp satımızını berge zaman tapmayla. Жазганнан, рапортладан. Но, Аманжеллада да, Игиджиллада да, поэтлер, писательler болып тұрғанlar. Почему застопорились? Ну, siz anlarız, men hayretmem, просто men buyurtmayma, ne için? Ne diyeyim, kesmin olay kobarıp durama. Если ol жазады, gazette çıkarmasalar, kitap çıkaralmasa, barıp sen поэцияда кел de bizde bir nazım oku demeseli, ol ne terge kerekti? Ну, Маблай алып қарасаң, очень много талантливый. Алайда? Söz yok. А не terge kerekti? Талантливыйлер. Айтқан деткеме, Sabileni Маблай қатыш құштуш назмы жаздым деп ашырса газетте, bizni қалайды, Қарачай газеттен болсын, қасы газетте alаны basmalarga kerekti. Ne için? Sabi uçungan etedi. Meni nazmımı basmadan çıkandı dep uçungan etedi. Ondan sonra keledi ol ustalık da Вдохновение, и техносложение, стихосложение başta tüzele baradı. Arbas kalaydı deli. Bir söz var. Со временем. O. Koşta var. Ama koşunu aytamadı. Malaydı. Bizde aytamadı. Elbette kesine de aytkan ama akıllı adam da eterik olur, ete de olur kim bilir. Жаль, что время упускается. Bir sonra bir köp şkollarda meni onu akılım yoktu. No bir köp gereksiz atlağa zaman ketedi. Bilmiyorum. Kalaysa da aytalla kapar o ettik layık deseli удивительно было мне. Сверху, когда приказ, уже должны быть все. Ну сверху приказ ала не bileli. Allah'a can altamıla, avutmayla. Moskvadan olmak başlayın. Moskvaçılar kesleri hakaylayla. Bizge bu program ala ne zatladı? Kesleri hakaylayla internette. Moskvaçılar o programını создавать etkende hakaylamayla da ama tepkiler. Da. Ani şkolda da sadece noktura koymalarını bilmeydi. Da. Қалай етейік. Одаренный Сабиле көп бола тұрғанлайларынан, но Алла заниматься. пахнулары бола тұрғанлайларына, но поэт, писатель Семенов болмағандар қиналады. заниматься етті, есіңден де. Я организовала кружок, это мой кружок, мы его позвали, тамада еткенік жаш қанатла деп, тоблайда жиылайық, Дом культурада, то институтта везде мы собирались. Малай, қалай бір жылны малай етіп тұрдық та, Ары жүреді, Альберт жүреді, Бачаев Башир, Бачаев Алимурат, Гузенов Якуб, Хасан Хакечев, мен, Танзиля Баташева, Кисловодскийден келейді жиылуларымызға, Вениамин Куби, sonra жиылсақ, малайда Дом культурада, неданда, инанып түйсіз, сағат 7-ге жиылайды. Bir 12'lige küçülümle butanaydı. Ben уже Sabi'yle keleyim. Ahmatık bile kimli bolsa da alıp alay keleyim. Встречаға. O ne geldi? Ana aytkanım, absat ol жиылуулар da жокtu. Очень жаль. Просто галочка, Харзат галочкада. Галочка жашауға жашайбыз, галочкалы болып жашайбыз. Bilmem
siz kalay deysiz. No, ma siz bugün de tübeşü deysiz de pırt da hişetesiz tübeşüyle kerek dilese bile közleri bile karab ma bu adam nazmuş yazadı deyip sonra kulakçıkları da tınlar yürekçiklerini sindirseler Allah'a da bir türlü tin baylık kiret yürekçiklerini Allah da bir tizgin yazgan ise o tizgilerini koşarga zeriktim. Ben de nazmıcı olayım deyip sözlerinde o mağanası oldu. Ana tilini caklav, carıklıkını caklav. Bir kıyım işigizdi, bir kerekli işigizdi kızlar. Ve bu şefes Allah razı olsun. Hem de bu torçuktan da kaptırsanız, bu tepsiye de algış aytsanız. Bilmiyorum, körümüzge kelgeni bir ayta aytası. Kabayıklarını koymu. Söyleşlerimizi toktatmayın. Saçmayın emiş çeçiğinin. Mavçukluğunu. Tatlını aşama değil mi? Tatlısızca yaşam kaydı. Kayda. Aşama desene bir yaşamak gerek. Oo, ben kesmeyip kiri kapat. Извини. Otur otur. İzleyin size. Size soru izleyin. Maşallah. Tortka keliniz Karaçerçe bir atatayık bugün. O atatağın ya. Tatlıhan olayı başladı. Tas tortka kalayken. Bu gırcındı da bir canımla. Ötmekti. Tatlıdı, şekerdi. Ötmek, şeker, gırcın. Tatlı gırdıp koyayım. Kanıs güzel. Camaat, tortka kalayatayık bir buluşuz bizge. Ma bibliotekada şeyler. Sözge ustala bilmeydim. Baylimat alanı biri bilmedim. Dur. Tatlı ötmek. Tatlı gırcın. Bal gırcın değil. Ne? Bal gırcın. Чтоб созвучнее было, Лайя. Kalay tak. Da bu bay sloy da kalay tak. Değil mi? Kalay tak. Sloy da kalay değil. Kalanık değil mi? Ay, Ay sen ile kireleş bu. Tak kunda da sen alalım. Allah bir de gerek. Allah soluğan biteli. Hayır, Kalay takla girilir. işte şu. Benim adı da Armutşu. А что ж, нет, никто не будет умирать. Bayramı. Ну ничего, они не из этого, какой он лучше. Такая стеснительная, не прямо не знаю. Не, вкусный, приятный торт. С любовью. Ну кушайте с любовью кушайте. 5 важных правил. В жизни соблюдай, и на земле увидишь светлый рай. Не возмущай покой в мирских делах, зря не рискуй своею головой. Здоровье береги, как крепкий клад. Живи в достатке, ну и будь богат, и пусть приходит разделить досуг к тебе надежный и сердечный друг. Аминь. О, молодчина. Ну такой чтец, я восхищена тобой. Так что, спасибо. Келгеніңізге. Шапуша. Вот не сиди так, перекиди bak. Naşa uyanmaz. İyi geçer. Aşarça torttu. Görünecek mi? Bıçağınız yok mu? Ben yine de göreyim. Maalesef. Все нормально. Salayım. Şaraphanesi. Şeref ama ne kitap tutup Allah'a ısmarlatsın. Allah. Aferin size. Allah
o prenk Uyan, beni. uyan. O prenk beni alına sal. Bizge çok mu çıkar? Yok. Жадина, давай сюда. Что там есть? Покажи. А, нет, не такой. Одну штучку, да? Нет, один кусок. Всё, ага. Тогда не булду. Это ж хорошо, кто-то придет сейчас. Детвора. Sabideye çaçar. Kalay dedim. Sabideye çaçar mısın? Çöçarbız dedim de. Oha. Yok, Karışayız değil beni. Aysun. Весь мир. Da başa hanı. Америка, везде все супер. А ведь что сейчас? O anlık olanda karacı. Bağalı Amerika'da yaşayan akularımız, Türkiye'de yaşayan akularımız, Suriye'de, Kırgıziye'de, Kırgızistan'da, Kazakistan'da yaşayan akularımız, Salam Karaçay Şaha'dan bu